Allahu Akbar, bawa dada atas posa. Rasa Allahu Akbar, bawa baca. Allahu Akbar, bawa. Terus Allahu Akbar, dilempeng. Mbi ye samu ni, Marunin bahasa pada ai ngejak. Ai ngejak ye kanggo doang. Ye kanggo doang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Atau kama qala sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan muliakan bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, shaimin shaimat, sami jamaah laki dan jamaah bini, remaja remaji masjid perantap saklobe saya hormati dan muliakan. Senenten mantian ya lanjut matur puikan pengajian nuzulul Quran niki. Sila yat ngiring awali dengan qiraatul Fatihah 3 kali. Mudah-mudahan Fatihah niki Allah Ta'ala sampeyan ujuk sai sabit niatan. Niat pertama ujuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah kedua ngiring niatan ujuk pangeran tiap musami, mami bini, mami laki, ina ama, ibu bapak. Saketelu Fatihah niki ngiring khususan ujuk selaku alim ulama, selaku tuan guru, selaku ustaz. Mudah-mudahan Allah bepaita sehat wal afiat, serta mudah-mudahan ilmu sasampun yang belum sami terima terpai jayan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu taala anhum. Al-Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina syaikhul lillah lahumul Fatihah.
ilal ulama'il amilina mukhlishina lahuddin, wa li awliya'illahi ta'ala al-arifin, wa li jami'il asatidhi wal asatidah, wa khususan ila ruhi abina wa syekhina al-maghfurilah Tuan Guru Haji Muhammad Fadil Tahir rahimahullah. Lahumul Fatihah. Sila saat kedua para jamaah yang ngereng sarang-sarang beriuk-riuk bareng-bareng mengucap syukur unjuk disila Allah Subhanahu wa taala. Sajangke semakin niki masih tekican tahu berembung, masih harap kesempatan yang jalani napi tugas-tugas dan satu wajiban sudah Allah Subhanahu wa taala, antara lain puasa bulan Ramadan daik baru rata-rata tiap penghusami laksanaan salat tarawih. Mudah-mudahan saya terima isi sudah Allah Subhanahu wa taala. Ngiring alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ketelu para jamaah tandang aran kangen Nabi nggih, sila yak ngiring bersalawat 3 kali dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin senamia rahimakumullah, malam niki jamaah malam ke 6 likur muampuraya nggih salah pembalik ya arah kandek jumriki dan muparan malam 7 likur baik. Untung saya nelpon nojok nabiaran hari ini ke Bali baru Tommy bapak nani itu acara elek perantau, sehingga acara saya lemabian bik kosongan muparan nabiaran lemabian dong acara saat niki. Mau acara terakhir undangan niki malam terakhir tanggal 21 niki Jerman ya. Jeruk manis ya, niki Timur Titik Batu malam terakhir. Hadirin senang rahimakumullah, ya dan nunasan makin niki sinsa Semarang lain dan ngaji sak malam nuzul niki selalu jamaah berketuan kaitan kance awal puasa sapira nggih. Jadi tiang pengusaha saat ikuti pemerintah ataupun datu nggih, kau pengiring mulai puasa jelo Selasa. Sedangkan arah sekelompok saat dulu puasa jelo Senin. Namun ia saat keketuan si jamaah be bagusan saat dulu desa muri bahasa ya, be bagusan saat Senin dait Selasa. Ampura jamaah kaitan kaca puasa Ramadan niki, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan dan petunjuk kepada kaum muslimin. Nabi manik Nabi dalam hadis sumu li ru'yatihi, manik Nabi pada puasa li ru'yatihi lamun seriuk lamun gita hilal Ramadan, waftiru li ru'yatihi pada lebaran lamun seriuk lamun gita hilal Syawal. Nah lagu terjadi pain gumma manik Nabi lamun mendung lamun okep malam siwak likur waktu periksa bulan mun dinarak penggitan bulan pakemilu kadim cukupan kadim sempurnaan iddata Sya'ban salasina yauman bilangan bulan roah bulan Sya'ban 13 jelu. Nah secara kebetulan jamaah ge ilek kalender niki taruh tanggalan bahwa piran elek bulan Rajab umur nia siwak likur, elek bulan Sya'ban bulan roah 13
namu insya-Allah bulan niki yang berumur siwak likur lagu tetap sebulan. Namu etang nunasan juk ibu-ibu makin andem yak lumbar lema aru juk ke mall atau juk toko yak beli gamis toko sak sekek lumbar betanja aji 13.000, toko sak sekek betanja aji siwak likur ribu, lagu barang sak tetanjak maji 13 siwak likur ia pada kelas, pada kualitas, pada ketebal, pada kehalus musambi yang baik. Saji siwak likur atau 13 otomatis sesiwak likur. Nah pada marak makin niki dengan berjulu puasa munyak mau 13 mu ite siwak likur lagu sebulan menangan no ite kembali para jamaah marak niki laik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyakan sak masih melinggih ilik Mekah ninten wah puasa Ramadan. Puasa Nabi, puasa sunat biasa-biasa Rasulullah. Nabi ranilin mulai kewajiban puasa Ramadan para jamaah suahan atau seluaran Rasulullah hijrah ilik Mekah hujuk Madinah mundek langsung tahun nikah tahun pertama ampun kewajiban puasa suahan 2 tahun melinggih ilik Madinah Rasulullah yang pun turun ayat sakena ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah yang pun turun niki suahan melinggih 2 tahun. Namun umat Islam waktu nikah para jamaah atau yang penggusami sahabat-sahabat lain kenyakan sak melinggih ilik Madinah kewajiban puasa sebulan Ramadan. Nah sedangkan dengan Yahudi kewajiban puasa pada marak yang penggusami niki sebulan tak kewajiban. Lagu tiang pelunggu sami umat Islam laik zaman Rasulullah walaupun jak terjadi bulan puasa musim panas musim telih di narak wah ngeluh. Nah sementara dengan Yahudi laik kenyakan satu wajiban puasa Ramadan mu terjadi musim panas mu ngeremon nabi ni ngeremon lah timat searan jadi panjang ke nenek semeni lalu kepanasan nenek betul wajiban puasa musim panas ni mu nuna sojo ke Nabi silak Nabi lakuan kele Allah Ta'ala kadis sak puasa musim subur dan musim telih ni. Nah penunasan niki atau pengendengan niki apa kena terlaksanakan atau terima insyaAllah Ta'ala atau dek jawab terima insyaAllah Ta'ala lagu terombok 20 jelu sak mula sebulan anden yang dek cerewet. Nah lagu sinsak cerewet macam munin kena puasa jaga leleh panas aneh kanggom wah pindah denek puasa musim panas musim rabi musim subur lagu ya kerombok 20 jelo bila jaring sekejelun puasa jaring. Namun sementara tiang ulama sami umat Islam sandi tuah pada ngeluh dan sebagainya tetap para manik Allah Ta'ala kewajiban puasa bulan Ramadan mu alhamdulillah tetap sebulan mu bulan nabiran bulan Arab niki berkisar antara 2 siwak likur telung dasa siwak likur di nini marak bulan kalender baluk likur siwak likur telung dasa sekek. Jelas jamaah ajarin dia angkatan sampai dulu di muri angkatan sampai muri tetap sebulan hadirin senamnya rahimakumullah niki sak pertama. Sak kedua ia baru dasar rapot sak bagusan sak muri sak kedua Nabi manik Allah Ta'ala dalam Al-Quran ati ya ayyuhalladzina amanu wahai selapung pada sak beriman ati'ullah pada taat pada pati Allah Ta'ala wa ati'ur rasul pada taat pada pati Rasulullah. Saya ketelu
wa ulil amri datu pemerintah. Jadi pengiringan sakmurian puasa niki bit ikuti datu, bit ikuti pemerintah. Niki sak kedua. Dasar apun bagusan. Terus sak ketelu Nabi manik Nabi idza ra'aitumul ikhtilaf. Lamun pada dait perselisihan. Jadi arak kena nu, arak kena ni. Sa'ni bagus, sambil turut. Fa'alaikum bisawadil a'zam manik Nabi kadim pada turut bisa luian kance. Nah musilah biluian ahlu sunnah wal jamaah atau saya ikuti pemerintah dan saya ikuti organisasi Muhammadiyah, sila biluian, sila luian sa pemerintah. Nah ye dasar niki ampun apdalan atau solahan sakmurian niki lantaran telu biturut. Pertama manik Nabi lamun pada puasa telek bulan. Terus kedua manik Allah Ta'ala lamun terperintah si saya jadwal kadit pati pemerintah pati Allah Ta'ala pati Rasul dait pati pemerintah. Ketelu idza ra'aitumul ikhtilaf lamun arak permasalahan fa'alaikum bisawadil azam kadim ikuti bisa luian kance. Alhamdulillah. Hadirin senamnya rahimakumullah. Mau alhamdulillah nggih jangke 6 likur si makin mau puasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala turunan tiang permusami pahala sak luar biasa dan berkat puasa niki maramani ke Nabi lamun pada puasa kena entam gawein lemak kelemak lebaran niki din bina marak kanak sak baru sogol ilik dalam tianina dinarak dosa sekedik wah tebarisian isi puasa bulan Ramadan niki. Amin ya rabbal alamin. Makin jamaah nggih kita bicara nuzul nggih ya isi protokol baru sanak tiang haji jo nggih elek lain tiang penguasami sebut dan kena nuzulul Quran nggih. Nabi kena nuzul seno entun nuzulul Quran keturunan kitab suci Al-Quranul Karim. Sendekman keturunan lain Al-Quranul Karim satelung dah sejuz para jamaah tekolok isi Allah Ta'ala elek sekek tau sak taparan aran lauhil mahfuz nggih. Lauh di makna papan, mahfuz terpelihara. Jadi papan kita sak tekolok terpelihara terjaga kitab suci Al-Quran sendekman keturunan ujuk dunia. Nah tepat bulan Ramadan malam qadar atau malam mubarakah unit tersebut dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunan kitab suci Al-Quranul Karim ujuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus dan keturunan isi Allah Ta'ala elek lauhil mahfuz ujuk langit pertama. Arak pira kenonek entetitip pilih langit pertama pun lebih sin terima si Rasulullah arak 3 tahun. Kira 3 tahun dengan sekedik sesuai napi peristiwa searak terjadi elek bawun dunia. Jadi malaikat Jibril marunin bahasa Melayu ndek sembrono ndek nebang-nebang ya antun malaikat Jibril jauh ayat kecuali kadinarak peristiwa sak terjadi ilik bawun dunia. Hadirin sunamnya rahimakumullah. Mu demen ya berumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petang dah setahun nggih. Ya tebakitan jari Nabi beliau selalu menyendiri din putih girang bergaul kace manusia bin pelik si Rasulullah tahun melinggi atau tahun ibadah arak sekek gunung timuk nisih Masjidil Haram aran Jabal Nur ia sak terjolok aran Gua Hira mujak marak dengan mondok dan Rasulullah lain Nabi ampun nang matur marak dengan mondok jauh sangu
Ilik dalam gua niki tuan meriap Rasulullah periap diri. Nggih. Namun bertepatan kaca malam Lailatul Qadar, nggih. Datang malaikat Jibril. Ujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Apa bahasa malaikat Jibril? Iqra. Sila baca di bahasa malaikat Jibril. Berjawab Rasulullah, Nabi jawab Rasulullah, ma ana biqari, tiang dik tahu membaca. Yang kedua kali, iqra. Terjawab si Rasulullah, ma ana biqari, tiang dik tahu membaca. Nah, yang kedua kali berbahasa Rasulullah kena dik tahu membaca, yang pun tertuntun isi Rasulullah si malaikat Jibril kena Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Niki 5 ayat satu turunan pertama. Hadirin sunamia rahimakumullah. Nah, demi turun ayat niki para jemaah. Salima ayat niki ilik surat Al-Alaq nggih. Mujaga berbulan-bulan di luahantun malaikat Jibril Malik. Nabi jadi kendala atau kembing nampun malaikat Jibril dan wahyu Malik juga Rasulullah. Ternyata arah ilik gedeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak koyok mati, anak basuh. Anak koyok, anak basuh. Ilik bawa lasah Rasulullah ya tahu niki. Aru entan nyapu khadam anak akor Rasulullah diminta mak jauman ni mu kedantuk. Yo apa ni berat-berat das. Ternyata dia minta periksa anak basuh anak koyok mati ilik bawa lasah Rasulullah. Rasulullah nggih kenyakan sak melinggih ilik gua Hira sendeman mantuk juga dengan Siti Khadijah anu telih panas Rasulullah sen sak sungkan telih panas mun mantuk dimen datang gedeng Siti Khadijah mu bebase Rasulullah ujuk sebinin Khadijah apa manik Nabi dasiruni namun cari tiang lungguh pekain tekaneh pesimbut tekaneh Khadijah di pengendikan Rasulullah kena sebini Siti Khadijah. Nah begitu anak basuh niki tesugulan ilik bawa lasah Rasulullah sementara kenyakan telih panas serta pesimbut si sebiniin datang malaikat Jibril. Apa yang sabin jawab si malaikat Jibril? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir. Itu turunan. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa la tamnun tastaksir war rujza fahjur wa la tamnun tastaksir. Ya ayat satu turunan kedua kali. Tapi kena jamaah. Baru sambut yang matur pengoleh atau pemantuk Rasulullah ilik jabah ilik gua Hira sandin wah turun wahyu Malik dimendatang gedeng sebinin Khadijah anu telih mak pekih lamut cak sembahyang wajib kadin nganjeng kum tuis Pak Anzir di kisah kedua kadim lalu beng peringatan ujuk sai sandeman enget ujuk agaman Allah Ta'ala. Jadi niki jadi dalil tan wajib dengan ngajahan ngaji. Tugas guru, tugas ulama kaden anzir memberikan pengajian, memberikan nasihat kepada umat. Kedua, saketelu wasiyabaka fatahhir kaden suci pakaian. Ia jadi dalil lamun tak ibadah sembahyang niki dikanggo kadu pakaian najis. Warrujza fahjur dedek gawe dosa salah.
Saka Abu Rayyan jamaah kaitan kaca kekhilafan tampul musami baik sesama manusia atau juk Allah Ta'ala dedek jirang gawe kelengean. Wala tamnun tastaksir dedek pada girang bebeng lagu kadin sak balik harapan luian yang tetebeng lemak. Niki biasa jamaah dini niki bakat si ayat sakena wala tamnun tastaksir. Dia potang matur jamaah bini biasa bakat isi ayat niki lamun lalu begawi lalu ruah putih belendang sabelik-belik bin belian ipin gawi lagu kadin sak luik jangan sendia tepat dapat berkah terlaun nggih. Nah ni putih belendang jauh lawan putih lumut belik-belik serta mudah-mudahan saimpung-impung lawan jadi cipta pegado anawo-nawo pani jamaah. Adek marah dikit. Ikenan wala tamnun tastaksir dendek ya babeng apa jak jua lagu belik harapan kadin sak luian isim dia tetap bikin din ganggu pada jamaah. Adek tak bersedekah ya bersedekah dendek harapan apa ya tetap malik. Hadirin senamnya rahimakumullah. Nah, mukdimin selama 23 tahun ayat Al-Quran sak sebungkul niki yang pun bisin terima nisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demin wah keturunan kitab suci Al-Quran niki para jamaah ge sak nerima kalangan yang bermusami umat Islam. Jadi dinaran disadu bahwa kitab suci Al-Quran niki memang manik di sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di luar umat Islam Al-Quranul Karim niki bin remehan dinaran sadu bin sadu apa nih Quran sak keturunan juk Muhammad tiunin niya Muhammad ngarang dek nenek-nenek nunit din sadu mun paran Al-Quran niki ndek manik Allah Ta'ala. Nah elek entan sandik sadu percaya tahu kafir apakah Yahudi dek Nasrani bahwa Al-Quran niki ndek manik Allah Ta'ala Muhammad ngepe piaan Muhammad ngepe karangan tetantang isi Allah Ta'ala. Apa manik Allah Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim niki dalam surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin, jika kalian terhadap kitab suci Al-Quranul Karim fi raibin masih ragu-ragu, jadi lamun kamu pada dengan kafir ndek baik sadu beriman bahwa Al-Quran sini manik Allah Ta'ala bimparan karangan Nabi Muhammad apa manik Allah Ta'ala Faktu bi suratin mim mithlih, silakan buat satu surat yang sama dengan Al-Quran. Itu surun Mina. Faktu Mina bi suratin sekek surat mim mithlihi sapaduni dan Al-Quran. Mulamun dek tahu mesak-mesak apa manik Allah Ta'ala wad'u syuhada'akum min dunillah. Aneh irak mbi tokoh-tokoh sabimparan tahu ya kancam musyawarah ya rapat pihak kitab suci Al-Quran in kuntum shadiqin lamun tentu-tentu waran tahu ya pihak Quran. Munasan jamaah tahun kira-kira din tahu. Nah terjawab malik Allah Ta'ala apa manik Allah Ta'ala fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak bisa berbuat, jadi lamun dek tahu mina. Terus kedua walan taf'alu, dan tidak akan bisa dia biak tahu. Jadi dua manik Allah Ta'ala lamun dek tahu dai tendek biak tahu. Den tahu malik dek niat tahu. Apa manik Allah fattaqun nar, awas hati-hati neraka kata Allah. Jaga diri milik siksa api neraka. Mu api neraka niki napi jadi kayu bakar, jadi kayu tun unera. Apa manik Allah Ta'ala waquduha, jadi kayu bakar api neraka annasu manusia kafir wal hijarah, dai tembi batu-batu sabin piak jadi patung sabin sembah ia ya jadi kayu bakar api neraka.
Waquduha an-nasu, manusia kafir, wal hijarah, dan batu-batu. Dijadi kayu bakar api neraka. Lain lamun kayu bakar api dunia jak kayu, lagu lamun era jak manusia kafir daet batu-batu sabin sembah. In kuntum shadiqin, lamun tulen-tulen aran. Uiddat lil kafirin, neraka niki uiddat, disediakan tersadangan lil kafirin, ia tahun dia terkuluk manusia kafir. Sila jamaah baca na'udzubillah sekali. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sak ngiring terjauhan elek siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jelas jamaah? Jelas? Niki manik Allah Ta'ala sah tentang manusia kafir tersuruh ilmiah lagu din tahu malik din dia tahu pihak kitab suci Al-Quran. Muarah dedengkot tokoh kafir aran Musailamatul Kadzab melen tiru surat Al-Fil, mencoba mina ayat. Musailamatul Kadzab pihak surat Al-Fil ni. Nabi unin mina Musailamatul Kadzab Al-Fil sekeh wa mal fil wa ma adraka mal fil. Al-fil lahu khurtumun tawil wa lahu zail uni. Kaduni det kaduni det alam tara den kada. Napi artiin sabaru niki al-fil gajah. Wa mal fil, apa gajah? Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu gajah? Sakampat al-fil, gajah itu lahu mempunyai khurtumun tawil, belalai yang panjang. Jadi gajah sono bedoin belalai belu. Apa yang dah bedoin lahu zail, gajah sono ya bedoelo. Nah, mau cara bodoh-bodoh pada jamaah nggih. Dedek nak kadua ayat maraunin Musailamatul Kadzab sambil tiru Al-Quran. Gajah sekedar boya ndak mut ngerti gajah niki beduin belalai belu beduin elong dah. Et kambia lalu pihak-pihak ayat. Nah lagu niki lah ruan Musailamatul Kadzab si ke anti nujuk Islam, ke anti nujuk kitab suci Al-Quran. Jangker minak-minak lagu marunin bahasa kasar dinarakan. Jelas jamaah. Nah terus yang kedua, apa manik Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Alif lam dai temim. Nabi kenan alif lam mim tetafsiran dalam kitab tafsir Sawi, Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah Ta'ala doang saklobo senwikan napi artin alif lam mim. Jadi serah juga Allah Ta'ala. Jadi lu ilalu entat ngeraos ikanan alif lam mim. Nah ayat kedua tapi manik Allah zalikal kitab, Al-Quran setia manik Allah Ta'ala. Alladzi yaqra'u Muhammadun sakbin baca si Nabi Muhammad. Jadi ilik bahasan ulama sakena kitab suci Al-Quran sakbin baca si Nabi Muhammad ndek nia ngarang Muhammad. Nabi niki la raiba fi dit kanggu ragu-ragu annahu min indillah, bahwa kitab suci Al-Quran niki memang manik desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Namu iyo ni tau kafir nggih. Apa ni Quran tien den manik Allah Ta'ala den manik nenek meningkene Nabi Muhammad, kamu Muhammad ngarang kamu mina. Lagu terjawab si Allah Ta'ala la raiba fi din kanggo ragu-ragu annahu min indillah, bahwa kitab suci Al-Quran niki memang manik Allah Ta'ala. Mujari Nabi Al-Quran niki para jamaah
Ayat ketelu, Al-Quranul Karim sadit kanggo ragu-ragu niki hudan lil muttaqin, memberi petunjuk kepada orang-orang yang takwa. Jadi Al-Quranul Karim niki ia ican tiang puluh sami petunjuk lamut tulen-tulen takut duk disida Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas jamaah? Jamaah bini le dua jelas sedikit. Munafi napi tanda-tanda muttaqin. Apa tanda-tanda dengan takut juk Allah Ta'ala para jamaah? Tersebut dalam surat Al-Baqarah ada 6 kriteria dengan muttaqin. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman percaya kepada barang yang gaib. Jadi lamut sadu ujuk kanuk sandi tuah seriuk, ujuk kanuk sandi tuah kita, ia waharan dengan muttaqin. Kenunasan jamaah bini, wah lumbar juk surga, wah tama neraka, wah tama dalam kubur, lamut tama dalam kubur teketuan si mungkar wa nakir, wang teketuan sadu percaya ya kena alladzina yu'minuna bil ghaibi, lamut sadu juga sandi tuah hidap di tuah kita di tuah serius iaran dengan muttaqin sak pertama. Kecerita antara surga kau beli nikmat sadu iaran yu'minuna bil ghaibi. Sak kedua, ciri-ciri muttaqin sak kedua, wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat, bukan mengerjakan salat jamaah. Lain mengerjakan dengan mendirikan. Lamun mengerjakan demet Allahu Akbar baca tahiyat assalamualaikum assalamualaikum tutup. Niaran mengerjakan. Nah, lagu lamun mendirikan apa amalan salat sabit gawe niki jaket ka sembahyang masih praktikal. Sila jamaah namun sembahyang ke Allahu Akbar telele mesti geti yang matiin dalam sembahyang yang matiin ndek nguit 2-3 kali berturut-turut batal berbetan no sabar saka dilengka sembahyang sabar tanah apapun ini dengan kadang huni anuaran mendirikan ya. Jari lain mendirikan dengan mengerjakan. Lamun mengerjakan demin tutup assalamualaikum assalamualaikum apa jajuan dipilih amalan sembahyang. Nah lagu lamun mendirikan sembahyang apa sabe gawe dalam sembahyang di luar sembahyang kita masih mengamalkan yaran mendirikan salat. Apa maneka Allah Ta'ala dalam Al-Quran sewajiban sembahyang aqimus shalah, pada dirikan sembahyang dituah suruh kena if'alus shalah, kerjakan dituah dirikan kata Allah. Aqimus shalah sepertama, kedua wa atuz zakah, lamun berdui dua banda tekitan Allah Ta'ala datang hol nisab jalap-jalap bayar zakat. Nah makin manik Allah Ta'ala sekena aqimus shalah, sekedar tersuruh aqimus shalah berbicara ke sembahyang dinarat sebut dalam Al-Quran. Saya aja yang perlu sami sembahyang Nabi ya pun bermanik Nabi anda biak pada wuduk manik Nabi wuduk marah antanaku tawadda'u pada wuduk kama ra'aitumuni atawadda' marah antam sak pele aku yang tak pada wuduk. Anda masuk sembahyang sallu pada sembahyang kama ra'aitumuni usalli marantanaku tak pada sembahyang. Bila pun itu tajah si Nabi ia gawin alim ulama tuan guru ustaz. Ya pun alim ulama tuan guru ustaz niki marak manik Nabi. Apa manik Nabi? Al ulama warasatul anbiya. Para alim ulama niki pewaris daripada Nabi. Dari alim ulama niki mau ilmu oleh Rasulullah ia sabin jelasan ia bin ajahan ia bin syarat hukum umat. Mau apa manik Nabi
sangajahan sembahyang. Dalam hadis, idza qumta ila salat, manik Nabi, lamun ya pada dirian sembahyang, pakabir, baca takbiratul. Jadi ini kanggo dia baca takbiratul ihram. Yang manik Nabi dalam hadis ngajahan niki, pakabir, baca Allahu Akbar. Mau apik-apik jamaah nggih, apik-apik. Sadua kalimah niki lamun dalam kaedah nahwu teparnaran mubtada khabar. Allahu mubtada, akbaru baris dapan jadi khabar mubtada. Kembe ente baca akbar dek kena akbaru. Nah apa niki jamaah nggih, lamun tiata takbir ndek ente baca sesuai marak kaedah nahwu, kaedah Arab. Kadin tebaca marak bisa mulai terbaca yaitu Allahu Akbar, diperlu kena Allahu Akbar. Jelas? Den lainan si niki ni kembe. Salah sekali ele asmaul husna saksi siwa bulu siwa. Usalli fardal isya'i ar-rahmanu akbar. Ini bisa. Kanggo din kanggo. Atau usalli fardal maghribi salasa raka'atin al-jalilu akbar. Ini kanggo din kanggo. Nah kembali jamaah. Ampun dikanggo tersalin Allahu Akbar isi kalimah-kalimah asma salah seke elek asmaul husna sa siwa puluh siwa maniki bahasa ulama pasengan Allah Ta'ala sa siwa puluh siwa nggih seke tersebut taran ismul a'zam sa lainan niki yaran asmaul husna. Lamun Allah ndek teparan asmaul husna, teparan aran ismul a'zam, nama yang paling mulia. Jadi di antara sekian nama Allah, sekian pasangan Allah Ta'ala, sesiwa puluh siwa paling tinggi Allah. Pada sunah arak sekian manusia itu luaran ya. Coba loko parah ya. Lagu dia kan sasogol teparan naran Abdullah itu paling solah terbandingan si cobok dek loko. Anikilah bandingan ya. Nah, jadi pasangan Allah Ta'ala sesiwa puluh siwa terjolok karan asmaul husna sa paling mulia adalah Allah. Ia teparan naran ismul azam lamun takbiratul ihram din kanggo terganti isi kalimah lain harus kena Allahu Akbar. Jelas jamaah? Jelas? Tiaran fardu ain niki jamaah nggih. Sawajib tekataun isi pribadi-pribadi atau masing-masing panjang Allah Ta'ala sa ibadah wajib kadin ketahuan niki. Andin dum baru kontek tanda baca nggih Allahu Akbar. Andin nak bilu bar berbe Allahu Akbar runi berbe. Kanggo atau ndek? Kanggo atau ndek? Dene kanggo. Kembali lain artin akbar dait akbar. Lamun akbar Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lamun kena Allahu Akbar, Allah Ta'ala marah berduk. Akbar di mana at-tablu, gendang besar. Jadi mut padaan nenek marah berduk jadi. Apik-apik nggih. Dene kena Allahu Akbar. Allahu Akbar nggih. Atau bin pebaris bawah hamzah bilumbar Allahu Akbar runi berhenti siri fatal. Tapi kena ikbar bari bawah hamzah bilumbar dimakna damul haidi darah haid. Adina arak takbir kena benog nggih musdiyah. Ini kafir manusia seno kembali lantaran mun pada nenek kaca darah haid. Sakat yang pun wajib gaji pada jemaah. Allahu Akbar nggih. Ande nak rombong si wau berembe
Allahu Akbar din kanggo. Nggih, jadi tetap Allahu Akbar. Pintar. Jelas jamaah? Adiki kaitan kece takbir. Mu loe jamaah sahabat ketua. Lamun tinggal baca takbiratul ihram sakana Allahu Akbar bintu dia tekulu ima bahasa. Perayaan jamaah nggih. Loe dengan takbir Allahu Akbar, bawa dada atas posa. Rasa Allahu Akbar, bawa bacot. Allahu Akbar, bawa. Terus Allahu Akbar, dilempek. Mbi ye sak munir. Nggih. Maronin bahasa bener ai ngejak. Nah, nggih. Ai ngejak ye kanggo doang, nggih. Ye kanggo doang. Lagu bicara Nabi, lamun cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta sadri, bawah dada, wa fauqa surrati, atas poset. Niki paling bagus. Nah, lagu sementara ulama tarekat atau ulama tasawuf apa bahasa lempeng tok ulu lantaran ieu tau hati tegel hati sunuh kadin di gerupuk kuni yapun menonton Allah Akbar nggih. Jadi kanggo doa farak niki intan Wahabi nggih. Allah Akbar teman mbi ton tekuluk lampaki mah niki nggih. Kadin tekuluk lampaki meniki elek bawon petekina nggih. Dindik pemenang Allahu Akbar pemenang siku. Ingat jamaah maratur saone apa manik Nabi sallu pada sembayang kama raaitumuni marantam sakita aku sallu kita pada sembayang sekek. Jadi dendek kena ikbar atau akbar dulu nggih. Lamun wah kataun arti